given an opportunity ungera gukua wina miaka ta igana kone ukule kwa tu itua kai itefai ni kega itefai itefai ndo mukuru muno asa itefai ni ure ikira maundu ona guthuguna ihindiri kanini ukuri Ela inofudoti yaku ni irio ai mundu akinyia miaka 70 atakiri undu gitigo irio no atire mothamaki utiutonga munene ungiona ya miaka 70 kindu ni urie no thi kanitha uro jiugire kanitha ithiagirwo purpose riri gwetha athiriti wahuruka ukagia ukaigirwo gitambaya kia buru Gito de atago ya hoiti neni. De atago ya hoiti. Ya de gito mutheru. Itefai ni sawa. Itefai. Ongera igana muthuri. Miaka 80. Miaka 80. Tutigitiganite na kunene. 80 ningikorwo ki. Miaka 80. No menye hindi undu tetigitaranio ni de itefai ni uraria wega biu mathiko-ini makwa. Itefai ari mathiko ithire. Nawe ndio umenye riu wikindu semete fai. Na hindi ndie tumagego. Tiga tumagego. Nginya kenguru ni kiambitie gukuhira. Ari ndu kiromo. Ndu kiromo kirashuha. Ari ndu mulungu ashuha. Uguthaguthage haha. Uguo. Riu umenye muigitwa ana ng'ang'a wa njoroge. Uigitwa ng'ang'a wa njoroge aria riu ni aria ng'ang'a nduigako riu nako kari ga kindu miaka kiugu inyue na ng'ang'a no mukura kuru no ndingiaga tumeko no ngono twiri tatwiri uguo no riu muri hamwe andu matingikũrana no menye ng'ang'a ni kahana kwaga gucenjio na gakura ndwe wa makura ni ugakunga tondu uri muraihu ugo ndore magakura makunge pioni mundu wa mbere ni nie menye ndakura ni ngakunga mundu wa keri ni Jeff Munga ucio no nginya agakunga nawe na ni ugakunga tondu turi araihu muni atendaga gukunga Inooro shesheni hakuhe nawe.